Sibingelele abantu bakithi eThekwini TV noMtaka Phosha. Sithi ungakhohlwa ukusubscribe le channel yethu siqhubeke sesiyafundisana. Webantu bakithi sesikuveze konke ukuthi empeleni le indlela esinazo namhlanje ezokukhonza sithi phecelezi yonke organized religion into efike nama colonizer ababezosicolonizer ngoba babona ukuthi indlela okhokho bakade bephila ngazo zazenza ukuthi zazenza babe strong bangakhohliseki kalula because spirituality sabo sase strong, so kwamele babashintshele indlela zokuphila, babashintshele nendlela mhlawumbe ezokumazi umdali. Bakithi ngiyacela wonke umuntu ongaba nesikhathi akangene la khona lana einkundleni zokuxhumana abheke incwadi eyabhalwa omunye wamakhosi wale phesheya uKing Leopold II, a trainer ama missionaries ayezoza eAfrica bezofundisa abantu ngenkolo. Khona amagama awasho lapha uthi ningabafundisa uNkulunkulu ngoba bamazi kangcono kunani, kodwa nibanikeze iBhayibheli ngendlela ukuthi baze bazikhohlwe bona ukuthi bangobani. So bakithi ngifuna ukuveza lento le ukuthi kwakuqala angeke simazi umdali singazazi thina ukuthi singobani. Siqale sakhishwa thina kubuthina bethu asizazi ukuthi singobani sibuyaphi. Ngibambe kwisicaphe esilandelayo.